Ongko na belian kemarin ya. Kok salah tak andi wasih dia emak kacong yang saya beli pak anda ya. Aduh, pak. Ada kereta poten lagi selebri ya. Lima kacong ada pak tangan. Cong. Cong. Kenapa, Pak? Ya, Cong, mandi parlo, Cong. Ya, dan nak kena sekejap, Cong. Oke, Pak. Kenapa, Pak? Ya, dan nak kena, Cong. Mandi parlo, Cong. Om kuna kakek bila belian Jong? Kondu ke? Mungkin, Pak. Oh itu ini biko kemarin nyuruh kina mau jadi malah terakhir cek baca apa saya beli kemarin ya? Oke, Pak. Udah pernah nih, kosong ke saya beli. Itu ini Jong, kau kintar ke Cirejo, rengges sepi kelampin kapi bentar ke tapi ya mana beli kemarin ya? Kau kintar ke Cirejo gitu. Pesan yang gede tempat deh kesah. Kau kintar ke Cirejo. Duduk ramai ya, saya beli. Karena saya sangka, saya itu bakal untuk. Duka, cepat sebentar mandi. Himorongku. Berina kita men. Iya, siapa rek? Kau tak ngetel lah palan sholat ya? Engko ke Selomo. Oh, iya. Pada parlo apa ya? Tak ada iya temen. Kacong ruah belian dekik temen. Iya. Engko tak sandi pese sekali. Berarti engko ada nak ada parlo nak di kaki mau andi pese di kok terus nyebut dong. Oh iya. Keran bade temen. Alhamdulillah beda ya, Pak. Kok ontong kok nyambi di Roma giburu sentar mandiri ya. Cek dengan takut tak beli kok temen susah. Oh iya. Mungkin Insyaallah anak kakek beli. Ken tak tahu ke ya, daya. di mungkang korang kok nyari tangan temen berempat abi ini kok bakun usaha kini pa beli. Ya temen neng dina re apa ke pol ada iwata kok tiaga kok kapi temen. Oh iya, leres nikah. Oh nikah benga. Nikah bunga. Tahun ini cak senapa nih kaki? Gula pelan tak ngelak solap. Magak bunyak temen. Hilang kue lah. Di kota janji cak bili senyerak i temen mau nandi bi kok ibu beli temen. Mun tandi tine bi ikhlas temen. Iya. Gampang lah. 100, 200, 300, 400 puh. Mak berde pese juga tak anti lemud Hilang kue lah. Cak kerap pese. Gampang deki. Cak bentar pese mau bengkok. Kok tandi. Itu ini kalau temen, mantar dua aki temen, pekok mantar tuli mater mak dia tuli nyerah. Oh iya lah gampang dikit lah. Tine kok kita sak kalau temen, kacang mak dia beli madan temen. Ya kok pulang ki mandi kita apa jangan dukur. Oh iya, itu temen dasar temen. Iya, launan ya. Iya, lengkap temen. Iya.
Cek panas ah. Muncak keng beni kan anak foto. Porkelap mak aja. Magacong. Jom. Jom. Ya kali jom. Oke, Pak. Mereka yang kasih kepi kelam bina. Punten ya. Mak kita jom. Ya mau jadi tak bisa seneragi. Kau tina mayu kok seneragi ya. Enjak kok pola bisa sepedaan pola Allah. Ya selaburi berin cacer beres lah. Panas cong. Muncak keng beni karena kakek kok mak. Porkelap mak nyari besar cong. Ini kalau makai tang kok kada beneng kok kakek karo susah kok. Nang sare jong meningeng nyaman bede luaran dia. Kok kasta lambat tak mentuk. Tina lah kalak kilo kelambina sayangku ya. Pada keng tak ki bagapi tina tetragi lebih kok tingin tar ngirim. Kesah. Oke ngala sepeda wak. Mai pang bali maju weh. Kalak kelambina aku. Tinggal sepeda. Sakit sepeda ini. Kamu cong, hulian cong panas cong. Ini panas sa temar kan nak. Bali lah jang. Punten, Pak. Apa mata bali? Tak oning, Pak. Gula sengka, Pak. Oh, ketika pas tak bali jadi ya. Tak oning, Pak. Oh, itu nak kesah masuk mantap bali ya. Masuk dulu kesah mantap bali ya. Few moments later. Kacong tak beli ya. Aduh. Kok magak kalakan rek kerek tu lagi ada pikir dia. Tak tahu kok cak siapa dia orang. Wow. Aduh. Iya. Pak berdim magot nang. Kita monitor terus tak beli dia. Pola sangku nyaman bade luaran ngarabi kacong. Petanya mana nangi pondok. Pak berdim magot nang situ ya. Jom. Iki, Pak. Apa yang lagu lagi, Jom? Sombong, Pak. Ya, mau tadi saya ke bola, Jong. Wak pereng sebun temur orang ku aki, Jong. Ada sebab katin buah naga, buah naga, roh. Kenapa, Pak? Tidak sebun temur jadi laki sebab kalau jadi sagak katin buah naga, roh. Iki, Pak. Tulis. A few minutes later. Mari, Jong. Nastar ka sa, Pak. Mula mari pereng wak apa susunak ke, Jong. Pataro perapi dah. Roma jadi tili baca dan nama de kempang tau ke sana. Tulis ke sah, angkat. Iki, Pak. Puh, kerek. Aku nyaman ngaran nang dina. Tak kelakuan nen kapila to bukti bi kaki, Jong.
The motherfucking Eagle Double G. Mau cek benyakan deh. Malam dan hujan. Disuruh akibat deh. Ya Allah. Yang turun lagi nang. Mak dai kau laku kapi. Suruh akil kapi, mak tak je. Oke. Jong, Iya. kemarin jadi kapi ya? Kemarin tidak mareng, duri buah naga buang. Pas koceng ada lima selek kemarin ya. Pas bederengek di sebuah tong gentong bun laut atau ngare kemarin ya. Iya. Lepas kemarin kan lu kapi, kok ki ontur sebesar kecil. Pada masih mulai kemarin tidak mari ya? Macam tak nyaman nang luar ye. Tak suruh pipa. Aku nenangnya pun tu ngakan tedung yang ngaji. Karena ku pulpen kalakon. Nang luar masa Allah. Lakar pesan pak lakar ungkuan dan pikir-pikir. Perlu terakili. Kalau minta beli ke pak ye. Menang dina melolere tele tak apa kok. Jago nang pondok tela glowing. Songotan tak pati songotan nyaman nodi nang pondok. Karena ku maca kitab tok. Menang dina lakarongku sarah. Ana sila dia. Setelah koceng suruh selek pipa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mana boleh ke Pak Boy kah? Aduh, ya Allah. Apa? Apa dia jadi gitu? Mari ke lakon. Punten Pak. Aku mak ten pun tenan kaki. Cek biko serau mari kapi. Tak kuat dulu Pak, panas sekan tua. Ikan mangga na cong. Kaki biko serau beli. Agak dari mun bede luar. Sarah, bede tak sarah. Tina baan mak pada ngerasa akin apa sih kalau kongkok di nak stro tiba saya agak dari ya pada. Yang sarah. Bede geng nyaman. Asal kaki glowing, ada sate potong. Sudah dah jom. Iya. Tidak ada macam kaki jom. Abeli ya, apa lah kau dina? Kaki mau berdina, tangkal akuan di kentebik kaki kapi. Kaki mau berdina sekarang kalau na, sekolah, maci. Kurang-kurang si kus-kus mun berdaya pondok dia jong. Emang berdina kaki biko benih pas torot kaki ngakan tedung ngakatang kelakuan kente kapi. Jadi wah ulan si berdina kaki pas tedung ngakan. Kentok biko kaki jong. Engki Pak, gula beli saus Pak. Ketika kia beli jadi ya. Menengkoro paling simpel bae jong. Iba lagi yang kakek tak beli ya. Tangkal akuan dina kente. Pak lagi yang beena beli, sini tak engkau salah kau kapi. Disebutkan kalau nyaman nerema. Pokok engkau lah korki bisa ngirim cong.
Kebun ke mosleroa tanpa tahu prosesnya, terima hasilnya beun diseria karo deui. Dan engko sesaben cong. Engko aslinya tak butuh kelakon kakiri. Saya keparlo engko riya beun bede disa. Beni keng nyaman bede di luaran cong. Kakek rasa aki tibi jadi. Berempat hari kakek biko saya pongsai palako. Seroria. Engko dina agak ceria benarin. Beni keng nyaman. Timun bisa juga aja tak pernah cek kelak tak pernah kelak na pernah ruak juga aja beli beun memberi dina cong kok sesat karena kok isa bila kok sing ngebele ke beun wah video saya sebelum meruak kok sing ngebele kok udah timuseng yang siang tedung lemah gelejer. Muna pun tak pernah cok. Ada ring pernah pun tu pria. Kecuali kiai benyai karo. Walau anda terlemah. Ada apa ya cok? Istilah doa. Jalan menuju kesuksesan itu tidaklah bertabur bunga. Jadi pakulusan yang saragelu. Jadi serba niat atarakat. Ada ring atarakat yang nyaman cok. Pakulusan melas. Jadi jaga aja. Mungkin berdesa biaya akina gebeun saya nyari akina. Jika aja bode pun tu, enggak kan kok lambat cong, kok seteromun tu keria, sebas ambung kok sebas teti beletang agak dari ya, gara-gara tangreng tu orang tak mampu, cek tak mampu nukur sarang, engkau cong dina, ia mau disiling dari kebadan kok lakar tak mampu kan kok usaha akhirnya korupsi penting beun berdesa, cek siap kita usaha si berdina, engkau lakar lani ya cong, tang nak foto. Lebih kok terotek pada tiaga engkau. Usaha akhir lebih kok. Maka lede pak koncon langit lebih kok usaha akhir. Mun kok ki mampu. Usaha akhir setero tak berde luar. Setero pemuntuk ke ceria. Mun parlo cetak ke bayi soko biko. Jong setero nyari biayan kaki ria. Lekor beun repa pernah berdisa. Kaya ngain situng jere karo tang pesen. Jong. Cek sia-sia akhir tang usaha berdina. Bulan meni kempang nak nyari pese. Melarat. Beun disa karo nyaman de iya cek de iya jadi nak beni kayak kenyamanan inti situng jong kayak ngak kakir benianan Bung Karno anan Bung Kalatan setidak remah kakir ya setero bisa aku nah untuk koreng lain ben pole bisa aku untuk engko bisa mapunga koreng lain bisa mapunga kan kok iya de iya juga aja ya abeli Kina mengkoro masalah biaya biko nyeri kini kaki beni tangan anak tepak biko nyangkup tangan anak tibi makai kok lambe leulen nemu kaki kungkil cepu. Engki pak. Oh dari abeli jaletannya? Engki pak. Oh ya maju. Sudah abadi ya talak ke lantina. Apu, maiki bekapi jong telepon malam anjir jong. Tengah seharian kasa pak. Icek lah kau tedung jong kayak nggak ingkok di nak acer sambil. Engki pak. Maju, sabar dia. Breaking news. Mau beda luar, tak kira glowing, tak kira on fire. Le alek sebeda pontuk,
jaga aja munduk anguan bede luar tak nyaman benih keng nyaman anguan bede pondok salah muah glowing On fire. oleh acer bede kelakuan nah mun bede luar apa kebanyakan ni maksiat anguan bede pondok iya korban genah Akhlak dijaga. oke oke Kesopanan. oke ntar akhir tangan nak ya takut terlempes takut tua gelu dadah Breaking